Pozdrav ljudi, dobro, došli u novi videoklip. Naletio sam slučajno na novi diss track na Baku Prase, tam Seba je snimio pjesmu Nema signala, Baka Prase diss by Seba. 21 lajkić, 152 pregleda prije 22 sata. Nije nešto proslavljeno, ali vidim novi korisnik, tako da mi možemo čuti šta kaže ova pjesmica. Nema videa, samo je njuza, da čujemo šta kaže. Seba, Baka Prase, Offline, Baka Prase, brate, gdje su ti kanali? Jučer si bio svuda, danas nemaš signali. Refresham stranicu, piše error, izgleda da ti je karijera u safe modu, bro. Tekst ok, tekst je dobar za sad. 22 sekunde, iznenađen sam jako s ovime. Pričaš da je pauza, da je pani faza, al kad nešto nestane ne zove se pauza. Seba gleda sa strane i lagano se smije, jer kad te nema online ko da te nema nigdje. Glumio si silu, nedodirljiv lik, al jedan klik i nestane cijeli tvoj svijet. Sav tvoj ego stao u tamneli chat, sad ni tu maila nema, kako je to brat? Baka Prase, offline, nema te na mapi, Seba te proziva dok ti brojiš bekupe. Baka Prase, bio si car ekrana, sad te brišu svida ko da nikad te nije bilo realno. Snimo si Ovo vozi, brate. Na signale diss track u kojem Seba komentira najavnu online scenu i pad internet hajpa. Ovo nije osobni sukob, nego rap, odgovor na ono što svi vide. Nestanak kanala, offline fazu i lažni autoritet koji postoji samo dok ima publike. Bez prijetnji, bez glume. Samo rap i stav. Oh yeah! se svaki dan bez kočnice, bez mjere. Mislio si da pravila važe samo za neke. Pričao si, ja sam sistem, ja sam scena, al sistem te precrtao bez objašnjenja. Gdje su sad fanovi, gdje je ta buka? Kad nestanu kanali, nestane i ruka. Seba ovdje nemam šta da izmišljam, samo gledam kako ti se priča sama briše iz timelina. Kažeš vratit ću se jači, ovo je reset, al svaki reset boli kad izgubiš presvet, jer nije isto kad nestaneš sam ili kad te izbrišu dok misliš da si glavni plaj. Baka Prase, offline, nema te na mapi, Seba te dere dok ti tražiš stare klipove po hard diskovima, brate. Baka Prase, bio si car ekrana, sad te nema ni u preporukama, ni u planovima, ni u glavama. Ne pričam bajke, ne glumim proroka, samo gledam pad bez ijednog skoka. Jer nisi ti pao, jer te netko mrzi, pao si jer si mislio da si iznad mreže. Svi smo mi gosti na toj platformi, al ti si mislio da si vlasnik zgrade. Seba ne viče, Seba ne bijete, Seba repa dok ti gledaš stare preglede i tražiš gdje je puklo. Sad ti je... Ovo je ozbiljna stvar. Ovo je meni jako dobro. Mislim, ja nemam ništa iskreno protiv Bake Praseta, u ostalom obožavam gledat njegove klipove, od vlogmasa pa do svega, ali ovo je glazba. Ovo je glazba. Nemam tu šta komentirati, ovo možemo sam poslušati do kraja i... Tišina, najjači enemi, nemaš gdje da se dereš, nemaš gdje da se praviš, jer kad se ugasi kamera i nestane kanal, ostane samo pitanje jel vrijedilo, brate, sav taj haos i cirkus. Baka Prase, ovo nije teorija zavjer, ovo je sprdnja, javna scena, realne mjere. Seba rekao svoje, sad možeš kliknit refresh, al kad se nešto obriše ne vraća se uvijek. Ali vratit će se. Realno, ovo vozi jako dobra stvar. Poslušajte, nema signala od sebe i komentirajte ovaj video, napišite šta mislite o ovom disu, kako je ovo odpjevo i da li je dobro sve. Da li će Baka vidjeti ovaj video ili neće, ne znam, ali nije loša stvar. Vidimo se u sljedećem videoklipu, vjerovatno će biti sadržaja gaming i to je to. Paz!